Селям алейкум, урметлі телесерджилер, милли телеканалында хаберлер информацион программасы тағдым этле студияда мен Алиме Кайбулаева чалышам. Пешімдікі саатқа бойле малюмат энді азыр. Мескенге мұқтаж олған гражданлар эндіден башлап весиқаларны беледей дәрелеріне бере білелер. В этом году финансироваться будут люди непосредственно от Государственного комитета. Поэтому просьба к вам, надо уже начинать людям работать по сбору документов, чтобы комиссии на местах приступили к выполнению своих функций. Мусульманлар умрейден қайттылар. Herkese kısmet etsin o toprakların var görmeye, aziz toprakların. Қызылташ Кезлевденев бетеки матчны кечірді, олар бұл сефер Мордовия тақымы иле ойнады. Были моменты, приходили мы к воротам, но еще не хватает нам профессионализма, чтобы победить защиту такой команды. Қырым Жұмхуриетнің Девлет Шурасында мукафатлар ве грантлар тантанылы шекілде тақдым әтілді бұтет бір Русияде илім күніне бағышланды. Али оқув юртларының ең güzel студентлеріне Эльмаз Бекироваға, Эдем Менасетовға ве Афифи Аблекимоваға 38.000 рублелік пара мукафаты берілді. Genç әлімлерге есет қатлар кечірмек үшін 111.000 рублелік грант айрылды. Бұл ақта бізім левқамызда. Грант тайнетілігі бойынша ярышның нәтижелері чықарылды. Тиббиет, информатика, ихтисадиет ве башқа фенлер сасында өз ішлері иле айрылған яш алимлер мукафатлар елде еттілер. Қырым Жұмхурия Девлет Шурасы башының бірінші муавины Наталья Маленко ярыш халиплерінің хайырлады ве қайт етті ки, бір мемлекетте яшларның ilmi фаалиеті шекелленмесі үшін керекли шарайет яратылмасы бірінші ерде дура. Крымским парламентом утверждены выплачиваются премии педагогам и научным руководителям Малой академии наук «Искатель», гранты молодым ученым Крыма, а также премии студентам за научные достижения в сфере приоритетного развития Республики Крым. Кроме того, Государственным советом приняты соответствующие решения в части многократного увеличения выплат. Выплата 2003 года составляла 1406 рублей. Выплата 2017 года составляет 111 тысяч рублей. Георгиевский Адана Тибби Академияның онкология кафедрасының аспиранты Казим Алиев 111.000 грант қазанды. Оның лейхасы чешет этник группаларда онкология хасталықларында асабалық факторы или бағлы. Айтаки, бойли үш Қырымда бірінші кере бежерілді. По раку молочной железы, а именно выявление различных мутаций, которые приводят к развитию рака молочной железы в различных этнических группах Республики Крым. В частности, это славянская большая этническая группа и крымско-татарская этническая группа. Наше исследование будет иметь, оно в работе, будет иметь фундаментальный характер в силу того, что будет исследоваться на молекулярном и генетическом уровне, будет исследоваться различные нарушения генов, которые впоследствии могут привести к развитию рака молочной железы, особенно у молодого контингента, у женщин, скажем так, после 20, после 30 лет. Техник номинация да Крым университет педагогика университетінің автомобиль наклие кафедрасының ожасы Сейт Аблашимиев Галибе қазанды. О арабалар хавсызлығы ақында актуаль үш азырлады. В результате нашего исследования автомобилистам, как любителям, так и, допустим, автотранспортным предприятиям предлагается методика подбора наиболее оптимальных шин для повышения устойчивости автомобилей в конкретных условиях эксплуатации. Грантларны тек яш алимлер елде етмеділер. 10 студент 38.000 рублелік мукафатын сайбы олдылар. Оларның арасында Вернадский адына Қырым федераль университетінің магистрантлары Эльмаз Бекирова ве Эдем Менасетов. Студентлер өз ilmi лехаларны амелге кечірілігіне грант елде еттілер. Наша работа направлена была на получение мармелада с использованием душистой парфюмерной воды, которая получена в процессе получения эфирных масел. Мы ее использовали в получении мармелада как ароматизаторы и красители. В принципе, может каждый это сделать, только нужно знать, как и что. В принципе, это несложно. Я еще не думала над этим, куда я потрачу, но это будет точно для развития этого дела, для университета. Афифи Аблекимова экаден еді яшқа балалар инкишаф етілмесі үшін лейха яратқан бірінші магистранттар. Бұл программаны туқ вез зейін қабілетлеріні юкселтмеге имкан бере. Моя программа называется «Туслерно Гринемас». Разработкой подобного рода программ до меня еще никто не занимался. Программа очень положительно сказывается на развитии ребенка.
в плане развития речи, развития логического мышления. Помимо этого, также и патриотическому воспитанию способствует. O'zlarini yaxshi ko'rsatgan studentlarga 2016-2017 o'quv yilining 2 semestrinde 7700 rubl ko'lamida stipendiya tayin etildi. Sabriya Xalilayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet uchun. Somali adlı ДНР батальонының командиры Михаил Толстых патлав нәтижесінде оз иш одасында елек oldu. O Givi лағабынен белі еді. Донецк хал жұмхуретінде бұл вақиақта Киев акимияты или башланған террористик жынкының девамы деп түшінелер. Теракт yüz берген ерде таққат комитеті чалыша деп білдірді Мудафай дәресінің векілі. Январның соңында ополченецлер ве Украин аскерлері Донбаста вазиет кергінлешкені ақта білдірділер. Зидиетнің екі тарафы бір-біріна атулар күшлешкенінде, Донецк районындаки сыңырларда уджум етулер артқанында қабатлайлар. Он тешкелетнің соңки мәліматына көре, 2014 сенеден берлі зидиетте 10 биңден зеде инсан зарар көрді. Devlet Milletler Ara Komitetinde bu sene kollegiyanın birinci müşaviresi olup geçti. Anda 2016 senenin neticeleri ve 2017 sene boyunca planlar bakıldı. Esasen reabiliştirilgen gражданларның abadanlaşuvu, toprak meselesi, mesken satın aluf, reabilitasiya vesiqalar boyunca sualler muzakere etildi. Emde milli kötlevi malumat vastalarının inkişaf etilmesi de muzakere etildi. Nariman Tarsinova tafsilatlar ile. Geçken sene Kırım'da reabilitirilgen gражданларның abadanlaştırıvı boyunca programma mukafat ile amelge geçirildi. Esasen bu mesken ayrılıvı ve mesken şarayetlerini iyileştirilüf için para ayrılıvıdır. Для граждан из числа реабилитированных народов на территории 17 муниципальных районов и городских округов Республики Крым с целью обеспечения жильем указанной категории было приобретено 118 объектов недвижимого имущества. Это жилые дома и квартиры. Выделенные средства на данные цели практически освоены в полном объеме 207 миллионов 136 семьям из числа реабилитированных народов Крыма оказана единовременная помощь, материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья. Muzakere ketişatında belli oldu ki mesken ayrılığı ile meseleleri olğan gражданлар бар. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi qayt etdi ki bir ayrılğan ev teşkirilmek gerek. Выкупается то жилье, которое уже сдано. Но я с вами согласен в том, что выезд и контроль, и привлекать прессу. Osnipetinde inkişaf cemaat teşkilatlarının reisi qayt etdi. Noksanlar olğanına bakmadan bu programa çalışa ve muhtaç insanlarga meskenler berildi. Если взять последние годы при Украине, где не выделялось вообще ничего, после как сработала программа ТИКа, после этого вот буквально 6-7 лет никакой работы не велось. И у людей, я вам скажу, есть надежда, и вот спасибо отделу межнациональных отношений, которые провели огромную работу. Это ведь не просто пойти, есть деньги, выкупить дом, это очень серьезная работа. Поэтому я вот хотел бы от имени всех поблагодарить вас за эту работу. Kırım'da reabilitirilgen gражданларның abadanlaştırıvı boyunca programmalar çalışması devam etti. Bugünkü günde ictimai obyektler kurula de bildirdi Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi muavini Nadir Numanov. По 10 объектам в декабре 2016 года служба капитального строительства заключены контракты и начаты строительно-монтажные работы, то есть проведены авансы. Эти 10 объектов, это 7 детских садов на 1575 мест и 2 общеобразовательные школы на 1080 мест. Вместе с этим, как я уже говорил, ведется строительство Центра политической культуры в городе Симферополе. Bundan gayrı milli medeni muhtariyetlerinin reislері халқылар Дослуховның kuruluvu hakkında sual berdiler. Что в этом году, на что мы можем рассчитывать? И где эти 38 миллионов, которые были в прошлом году заложены в бюджет на реконструкцию этого здания? Есть ли они в этом году в бюджете? Нет, я вот до сих пор, честно говоря, так и не понимаю. И что в этом году ожидать? Будет реконструкция или не будет? Заложено финансирование. Как только мы докажем, скажем так, свое право собственности, в принципе, тут же приступим уже к работам. Milli Kötlevi malumat vastalarının rehberlik vekilleri de becerilgen iş boyunca sabat berdiler. Millet teleradio şirketinin mudir muavini Susana Halilova телеканал Kaplap algan territoriya Ахтаве Vatan Sedası radiosunun işi hakkında bildirdi. На данный момент для работы радио Ватан Седасы подготовлены все разрешительные документы по вещанию на радиочастотах в Симферополе, Керчи, Феодосии и Ялте.
а также получена лицензия на радиовещание. Кроме того, произведены просчеты частот еще на 9 городов Республики Крым. Таким образом, территория покрытия радиостанции Ватан-Седасы будет составлять более 70% Республики Крым. Радиостанция наша уже в тестовом режиме начала свое вещание в городе Симферополь. До конца 2017 года планируется покрытие всей Республики Крым. Идет сейчас настройка частоты, идет тест для того, чтобы полностью зафиксировать частоту. Она уже известна, это 99,5 FM. Топрақ дамартларының айрылуы ақында да сөз жүрсетілді. Заур Смирнов айтқанна көре бусине гражданлар топрақ учаскалары леті минетлювы бойынша издевам етерележек. Мы составили реестр граждан на получение земельных участков, он составил 7900 человек. На сегодняшний день из этого реестра выделено, мы знаем, порядка 3500 земельных участков. Буквально неделю назад вышло поручение главы республики, и он уполномочил Госкомнадзор совместно с муниципальными образованиями в текущем году продолжить эту работу и завершить ее по выделению участков. Нариман Тарсинова, Асан Зивадинов, Милет Ичун. Украина devrinde insan hukukları bozuluvu hakkında 10 teşkilatına rezolütsiya leyhası Rusya Federasyasının tış işler nazirligine teslim etildi. Bunu Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zauр Смирнов haber etti. Onun sözlerine göre leyhada ketirilgen malumat halkara mahkemede Kırımlılarga Ukraina hükümetinden maddi ve ahlaki zarar ödenilmesini talap etmege hak beri. Rezolütsiyada umumen alganda 1000'den ziyade insan hukuklarının bozuluvu kaydetli. Yarımadada keçirilgen bir sıra kamachawlar ayrıca adlana bu suv, nakliye, aşayt, energetik kamachawları. Kütlevi yol nakliye kazası keçenleri Ахмеджетте yüz berdi. Kırımның Gos Avtoinspeksiya idaresi bergen malumatga göre Ford Scorpio arabasının aydavcısı 60 let Oktября sokağında Deo arabasına uğruldu. Bundan son Chevrolet Lanos'ka kelip uğruldu. Neticede o araba terekке ve yakın turgan Deo ve Audi avtomobillerine atırıldı. Bundan son Ford öz yolunu devam etti ve evinin köşesine uğruldu. Kaza neticesinde Ford arabasında turgan insan zarar gördü. Hekimler baş kemik mi kazasını ve adam sarhoş olganını belgilediler. Ақярда ise kadın ketip oturgan marşrutkadan tuştım. Bu hadiseni öz közlerinin көргенлер айтқанына көре, айдавчы қабатлы o birden süratini arttırdı ve neticede kadın arabadan tuşup ketti ve zarar gördü. Ақяр boyunca İçki İşler Nazirligi İdaresining matbuat xizmetinde kaydettiler ki, hukuk korçalayıcılar bu delil boyunca teşkeruvler keçireler. Bugün musulmanlar umreden kaytılar kelgenlerini karşılamak için Ava limanında onların soyları ve yakınları toplandılar. Kaydetmek gerek ki bu sefer Mekke'ye barmak imkanı Bahçesaray rayonunun Alma-Tarхан koy sakinlerine verildi. Tafsilatlar ile Gulnara Karimova. Takım 5 insandan ibaret. Midat Takhtarov Alma-Tarхан koyunun imamı. Sakinlerge umrenin sevabı ve faydası hakkında hikaye etti. Midat Hoca aytты ki o anda yol almak akta çoktan arzu ettiydi. Şimdi onun arzusu yerine getirilgeninden bahtlı. Elhamdülillah çok mutluyuz. Anda binlerce Müslümanlar var ve çok manevi, ruhani bir atmosfer içinde hep ibadet ettik. Gözyaşlarımızı döktük. Allahu Teala her bir Müslümana kutsal topraklarına, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret edip onun şefaatine mazhar olup Kabe-i Muazzama'yı görmeye, Hacerul Esved'in kıyamet gününde şahit olmaya her bir Müslümana Allah nasip ihsan bahşeylesin. Amin inşallah. 57 yaşlı Zodibey muqaddes yerlerini ilk sefer ziyaret etti. Acılık asılında her bir Müslüman için büyük baht olganını kaydetti. Endi bir yıl 2 yıl oldu şöyle barıp görüp gelmek aziz yerlerin toprakların var edi niyet. Allah'a şükür, Allah'a bin şükür barıp görüp geldik. Herkese kısmet etsin o toprakların barıp görmeye, aziz toprakların. Pek güzel, pek duhovna atmosfera den köbük. Herkese Allah kısmet etsin barıp gelmekler. Alma-Tarхан koyunun da bir sakini Kazimбей ve onun tatası muqaddes yerlerge barıp geldiler. Erkek iki arzusu akta tarif etti. Bu vatanga Kırımga kaytmak, ikincisi acı olmak. Kazimбей arzuları yerine getirilgenini kuvvançten bildirdi. Cemaatimga teklif ettim. Bir şeyden korkmasınlar, Allah'a şansalar, her bir şey doğru olar. Her yerde Allah yardımcı olar. Bunda bizde muftiyattan ballar ozgardı. Moskvada
бекілеп алдылар, Москвадан озғардылар, ерде адамлар күтіп алалар, озғаралар, бір ерден шұфқа олмасын. Кім бір ерде қалып кетмес, ачта олмаз, бұнда да қайтып келген соң Аллах ярдымчы етер. Narxlarımızın toplanmasına sebep olur inşallah. Мекке ve Мединеде ажылар 9 күн девамында bulundular. Редван Максутов айтқанына көре, шымды кімнің умре yapmak ақта ниеті olsa, Қырым муфтиятына мұражат ете біле. Умрені апрель айына же yapmak мүмкін. Bundan gayrı şimdiki vakitte Kırım Müslümanları için daha başka aksiyalar da var. Daha bir tane aksiya var. Bütün Ramazan Mekke'de ol kıbısını. Eğer isteyenler var olsa bir ay boyunca, Ramazan ayı boyunca isteseler Mekke ve Medine'ni ziyaret edebilirler. Onda fiyatı yaklaşık $1700 olacak. İsteyenler için itikaf bir de programması var. İtikaf programması tek Ramazan ayının son 10 gününe mahsustur. İsteyenler Ramazan ayının son 10 gününü Mekke ve Medine'de bulunabilecekler. Umre İslam dininde sünnet dep sayılmakta, o büyük savap getiriyor. Musulmanlarının fikrine göre o tek bir insanga değil de bütün cemaatka fayda veriyor. Musulman umreni acılık ayından gayrı yıl devamında yapması mümkün. Haber etilir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hayatında 4 kere umre ve 1 kere acılık etkendir. Gulnara Karimova, Kim Bekirov, Millet için. Kırım'da ilk sefer ezan sedası adlı dini yarış oz işini başlay. Kırım Musulmanlar dini idaresi endiden bu kıbıleyhanı yıl amelge geçirmege planlaştıra. Anda hem bala hem de büyükler iştirak edebilirler. Bütün tafsilatlarını Leyla Vicat bile. Kırım Musulmanlar Dini İdaresi tarafından teşkil olungan yanı Leyha Mart'nın 10'unda başlanacak. Ama endi hazırlıklar alıp barıla. Esas maksat ezan okulmasına ve dinge sevgi aşlamak. Teşkilatçılar aytalar ki yarış buyu kolemli olacak. Çünkü tedbir aman bütün yarmadamızını kaplap alacak. Bu konkurs pek mühim ve gelecekte 11 rayonda Kırım'ın her bir ülkesinde bu konkurs geçirilecek. Bizim din hocalarımız bu rayonlarga barıp, bütün ezan sedası konkursuna katılgan insanlarını, herkesini dinleyip, galibe kazanganlarını seçip alacaklar ve gelecekte biz niyetlenemiz Mayıs ayında bu konkursunun endi neticelerini alıp barmağa ve her bir iştirakçıga bakşışlar hazırlana. Yarış 2 basamaktan ibaret olacak. Saylav basamağı Kırım'nın 11 rayonunda Mart'nın 10'undan 30'una kadar devam edecek. Final Mayıs ayında beklenile. Yarışta 6 yaştan başlap 45 yaşkaca erkekler iştirak edebilirler. Tek bir şart var, ezanın doğru ve güzel okunmasıdır. Yarışmanı düzenledik. Kısmet olsa şunu da kaydetmek gerektir ki ezan hoş seslen okulacak menim dep ortaga çıkan insanlar yanlış yaparlar. Men yaparım, men eterim dep bu yanlıştır. Biz de elimizden kelgenini yapmağa tırışamız. İnşallah bizim halkımız istidatlıdır. Böyle istidatlı insanlarımızı bizler celp etip bizim dinimizni en güzel bir şekilde yarım adamızda temsil etmeye tırışacağımız inşallah. Yarışta Kırım'nın bütün imamları iştirak edeceği beklenili. Teşkilatçılar ve jüri azaları iştirakçılarının büyük sayısına ve adaletli karar çıkarılığına umut edeler. Galip çıkan yarışçını ise para mükafatı bekley. Leyha ilk olarak amelge geçirildiğine bakmadan teşkilatçılar eminler yarış çeşit rayonlarından çeşit yaşlı iştirakçılarını birleştirir. İbrahim Ganiyev, Leyla Vicat, Millet için. Ава бозылғаны себебінден тахминен 49 мескен ер ышықсыз қалды. Буақта Крымэнерго идаресінің матбуат қызметі хабер ете. Мойсиседе қайдеткенлеріне көре февральның 7-сінден 8-іне геже ел суық ве бұзлауық нетижесінде 49 мескен ерде электрика иле темен етілу бозылды. Эсасен бұ Ақшайық, Жүрчи ве Сақ районлары Крымэнерго Мойсисесінде ишандырдылар. Кырым сәкенлерінің evlerine ышық берілмесі үшін энергетиклер қолындан келгені қадар тырышалар. 66 бригада çalışmakta, işke 70 нұсқа техника желп етілді, деп yazıла месачта. 20 январь 2025 года Кырым Республикасының Мойсисе районында 49 мескен ер ышықсыз қалды. Буақта Крымэнерго идаресінің матбуат қызметі хабер ете. Мойсиседе қайдеткенлеріне көре февральның 7-сінден 8-іне геже ел суық ве бұзлауық нетижесінде 49 мескен ерде электрика иле темен етілу бозылды. Эсасен бұ Ақшайық, Жүрчи ве Сақ районлары Крымэнерго Мойсисесінде ишандырдылар. 66 бригада çalışmakta, işke 70 нұсқа техника желп етілді, деп yazıла месачта.
Февральның 9-ында Франко адына илми китапханеде саат 15-те Қырым Жұмхуретінің Медениет Назир Муавина Исметзатовның китабы тақдым этлежек. Оның серлевасы Крымский государственный татарский театр оперы и балета в материалах архивов и довоенной прессы 1937-38 годах. Тедбірге ожалар медениет векілері китапхане хадимлері оқужилар давет етле. Бүгін Локомотив стадионында Қызылташ ве Олимпик резерв оқув юртының тақымлары арасында футбол ойыны кечті. Рақыплер бұл ойынға тақменен 3 hafta азырлық көрділер. Бірінші таймда есап 0-0 еді. Ама екінші таймда іштіракчілер денішкен сон Олимпик резерв оқув юртының тақымы 2 гол ұрды. Қызылташ тақымның идманжысы Февзи Эбубекиров қайдетті ки, оның ойыншылары қыштан сон озыне келіп оламайлар. Ама илерде ойыншылар да яқшы нәтижелер көстережегінде идманжы эмин. Вообще, очень неприятное поражение, очень. Лично для меня, и как и для ребят, я так думаю, тоже. Потому что, имея такое преимущество в первом тайме, и во втором тайме пропустить 2 мяча и не забить ни одного, соответственно, поэтому и проиграли. Екінші таймда Арсен Гафаров 1 гол ұрып олды. Ойын пек қиын ве бұнен бірге мерақлы олды. Дей ойыншы. Таврия тақымның идманжысы Анатолий Гутян қайта ки, Қызылташ тақымның имканлары яқшы. Олар өзлеріні жидді тұталар. Ойын 2-0 есапнен екінленді. Олимпик резерв оқув юртның тақымы ғалибеген наил олды. Оз невбетінде Қызылташ футбол тақымның эсас теркібі кезлевде невбетеки матчны кечірді. Мордовия Жұмхуретінден келген тақым рақып олды. Матч насыл кечті, эсап насыл олды. Бұл ведигер суалерге жевапларыны бізі мұхбиріміз София Шукурова біле. Бірінші таймның 40 дақасы кечкен сон бізім тақымымыздың қапыларына гол ұрылды. Қызылташ ве Мордовия бірлешме тақымының бірінші матчы 1-0 есапнен екінленді. Ама Қызылташ тақымның ойыншылары кейфлеріні бозмайлар. Олар өглеріне яны мақсатлар қоялар ве өз тәжірибелеріні арттыралар. Дей Қызылташ футбол тақымының президенті Альберт Куршутов. Хайдетмек керек ки Қызылташ тақымы Қырымда Мордовия тақымының ойын кечірген екене тақымдыр. Она находилась здесь на сборах. Очень достойная, сильная команда, играющая в Национальной футбольной лиге, в чемпионате России. Была очень энергичная игра. Основная задача была попробовать часть новых игроков и посмотреть уровень команды по отношению к командам более высокого класса. Екінші тайм девамында Русия чемпионатының милли лигасында ойнаған Мордовия тақымы Қызылташ тақымының қапыларына да 3 голна ұрды. Были моменты, приходили мы к воротам, но еще не хватает нам профессионализма, чтобы победить защиту такой команды. Во-первых, мы любительская команда, да, команда Мордовии это профессионалы, да, то есть они полностью освобождены, они занимаются только футболом, они имеют там по 2 тренировки в день, тренируются каждый день, а мы любители, у нас все работают и только там 3 раза в неделю собираются вечером для того, чтобы потренироваться, то есть это абсолютно разные лиги, да, то есть, нам было и очень интересно, мы когда нам предложили, думали, наверное, что мы откажемся, но мы с радостью согласились, да, то есть мы считаем, что тренироваться и нарабатывать профессионализм как раз нужно на более сильных соперниках, да, то есть это всегда приносит лучший результат, чем пытаться играть с равными или с более слабыми. Мордовия футбол тақымының мудирі Алексей Парфененко айтқанына көре Қызылташ тақымның келечегі парлақтыр. Для того, чтобы полноценно подготовиться к чемпионату, необходима и игровая практика. Поэтому мы благодарим команду, соперников, которые согласились поучаствовать в этой товарищеской игре. И мы, в общем-то, посмотрели свои связи, которые нужно наигрывать дальше. И, в общем-то, сделали определенные выводы. Команды Қызылташ большое будущее, большие перспективы, поскольку те, в общем-то, вещи, про которые я знаю, каким образом строится команда и какие подходы применяются, я уверен, что мы скоро увидим эту команду, в том числе среди наших соперников и в первом дивизионе, и не исключено и дальше. Қызылташ футбол тақымының ойыншылары әрбір матч жанлы ве әрекетчен шекілде кечірілгенini хайдеттейлер. Первый тайм, я бы сказал, что мы положительный момент сыграли, потому что где-то 20 минут мы терпели, потом где-то навязали чуть свою игру. Но опять-таки класс, да, то есть и ребята профессионалы свои возможности в первом тайме не использовали, забили 1 гол. И в перерыв мы ушли со счетом проиграли 1-0. Во втором тайме все кардинально поменялось. В общем, в Мордовии поменялись
Все 11 человек, все поменялись. У нас нет такого резерва пока на сегодняшний момент. Выше ребята те, на сегодняшний момент, которые готовы. Молодые, озорные, которые хотят играть, но у которых нет еще навыков, умений, знаний, может быть, каких-то футбольных. И во втором тайме мы значительно уже уступили. Эта команда играла и в высшей лиге России. Это серьезный соперник для нас. В таких играх учимся, больше набираем навыков. У нас много молодых ребят. Они, считай, просто чувствуют эту игру, они только втягиваются. Ничего страшного. Все приходит со временем, как говорится. Задача стоит выйти в 8 КФС. Я думаю, есть шансы. Сейчас вроде неплохие ребята собираются. Пока все только в перспективе. Кызылташ футбол тақымының невбеттеки матчы енді февраль 10 күні Ахмеджетнің Локомотив стадионында саат 13-те бекленілі. Бізім Қырым татар Кызылташ футбол тақымымызға қол тұтмаға істегенлер теклиф етілі. София Шукурова, Энвер Аблязис, Миллет үшін. Илянға кечеміз февраль айының 10-да Девлет комитетінің мутехасыслары Кефе шайырынды адледжи консультациясының кечірежеклер. Консультация Залескай Дорт соқағында мемуриет бинасының 14-нче одасында саат 11-де башланacak. Yazılmaq үшін телефон 322-87. Шымдылық бұл эпсі малюмат бізі мұхберлеріміз әнді яңы малюмат üzerinde çalışалар. Оның үшін кележе хаберлер информацион программасыны saat 20.30-da Асан Абибулаев ile kaçırmanız. Biz ile olunuz, көршмек üzere, sağlıklen kalınız.